One, Sara Tayamin. Nagbaliwen ti panaweng ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni ilukanan nga amma mukki dia panawen ayawanen baby narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay santo makuti ayawanen ting kamisala tababbaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda inuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babbaket tano bumalsi ay napigket Makapailiw mga talaga di kasi balong. Natilaw na ikubo nga background. Ohan. And syempre, tagati like and share siyo. Apohan yung lipatan. Tapos may ayaw kami nga kumansyon tupay. Request and dedication nga kunada. One. Isublita man. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin la dawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot paggaakda awanen ni ilukana nga amma mukki di unana ayawanen tay di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay santo makuti ayawanen ting kamisala tababbaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babbaket tano bumalsi ay napigket ayawanen ting kamisala tababbaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babbaket tano bumalsi ay napigket ayawanen ting kamisala tababbaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babbaket tano bumalsi ay napigket May sabay. ayawanen ting kamisala tababbaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intaray